Harga koin jatuh tertunduk. Jangan panik. Cikgu nak tunjuk 3 langkah yang selalu saya gunakan semasa market jatuh. Market kripto memang penuh kejutan. Baru naik seminggu, lepas tu jatuh 30%. Tapi masalah bukan pada koin. Masalah bila kita tak ada plan. Tenangkan diri, jangan panic sell. Menurut Bankrate, ramai pelabur rugi besar bukan sebab market jatuh, tapi sebab mereka panic sell masa takut. Ini biasa berlaku waktu fear, uncertainty. Kita kena tahu kenapa koin jatuh. Adakah sebab faktor global, regulasi baru, atau sekadar retracement technical? Sebelum buat keputusan, fahamkan dulu sebab. Nerd Wallet dan Coinly cadang 3 strategi. Yang pertama, dollar cost averaging, DCA. Beli sedikit demi sedikit. Yang kedua, hold, simpan jangka masa panjang. Yang ketiga, trim portfolio, jual separuh, pegang separuh. Semua ini perlu ikut profil risiko anda. Ingat, pelabur bijak bukan yang lari masa market jatuh, tapi yang ada plan. Bila semua orang panik, dia yang beli harga murah. Nak tahu cara DCA atau set cut loss yang betul? Follow cikgu, saya ajar anda dengan data.